Dobrodošli u početni modul Foton škole fotografije. U ovoj lekciji ćete naučiti kako da tehnički kvalitet slike prilagodite svojim potrebama. Uzmite vaš fotoaparat i uključite ga. Na tržištu postoji ogroman broj različitih modela fotoaparata i meni bi bilo svakako nemoguće da ih sve prikažem u ovim video lekcijama i pokazujem funkcije na svima njima, tako da sam ja izabrao ova tri modela kao tipične predstavnike srednje klase od tri najzastupljenije firme na našem tržištu. To su Canon ili Canon EOS 80D, Nikon D7100 i Fujifilm X-T20. Ako je vaš fotoaparat model jedne od ove tri firme u približno istoj klasi, onda ćete sa lakoćom pratiti ove tutoriale. A ako je on potpuno različit, tipa Sony, opet se možete snaći uz pomoć uputstva i mojih instrukcija. Skinite uputstvo tačno za vaš model fotoaparata sa interneta i memorišite ga u svom računaru jer će vam trebati. Na primjer, ako je to Sony Alpha 6300. Komandom Ctrl+F otvara vam se polje u koje možete da ukucate pojam na engleskom jeziku koji ja budem pominjao u ovoj školi. Na primjer, neka to bude image size. Enter. I sada se vama listaju sve one stranice na kojima se nalazi taj pojam. Uz pomoć Enter, sljedeća. Memorišite ovaj fajl u vašem računaru kako biste ga stalno imali nadohvat ruke. U životu svake fotografije, da tako kažem, postoje tri velike faze: snimanje, obrada i plasman. Snimanje se može obaviti pod prirodnim, veštačkim ili kombinovanim osvetljenjem. Ono pada na motiv, jedan deo se odbija, prolazi kroz objektiv, kućište fotoaparata, pada na senzor i tu se elektronskim putem formira slika ili kod od kojeg možete kasnije da dobijete sliku. Druga faza je obrada kojom doterujete likovnost vaše slike, a potom je i pripremate za plasman kao treće faze ovog procesa. Na ovom kursu fotografije najviše vremena ćemo posvetiti snimanju, kako sa tehničkog, tako ujedno i sa likovnog aspekta artikulacije slike kao umetničkog medija. Obradu ćemo raditi samo elementarno. Na naprednom nivou imat ćete na raspolaganju kompletno sve lekcije iz obrade fotografije u Photoshopu i imat ćemo poseban osvrt na probleme plasmana. Ove tri faze u životu svake fotografije ukazuju da je to proces koji može različito dugo da traje, posebno što je i za obradu često potrebna ideja i sazrevanje gledanja, a neki put smo uslovljeni da krajnji proizvod bude što pre gotov. Prioriteti kvaliteta i brzine su često oprečni zahtevi. Pokušat ću da napravim grubu podelu svih snimanja na dve kategorije prema ovim prioritetima, kako bih vam olakšao startno podešavanje kvaliteta slike i neke parametre u fotoaparatu. U prvoj grupi je najvažnije da iz vašeg fotosistema izvučete maksimalni kvalitet slike po datim okolnostima u kojima obavljate snimanje, kako bi fotografija bila viđena u punom sjaju i doživljaju.
Plasman je vezan za izlagačke prostore, umetničke galerije, prodaju fotografije kao umetničkog dela, potrebe modne i reklamne industrije za izradu plakata, postera, štampu luksuznih časopisa, knjiga itd. Logično je da najviši kvalitet povlači velike, teške i trome fajlove nepodesne za brzi rad. Iz iskustva znamo da kvalitet rada i brzina nisu baš prijatelji. Zato postoji ova druga kategorija u kojoj je najvažnije da fotografija kao finalni proizvod što pre dođe do korisnika. Tu spadaju sve dnevne novine, društvene mreže, snimanje na svadbama, rođendanima, beleženje običnih svakodnevnih trenutaka unutar familije i sl. Besmisleno je da tu razmišljate o maksimalnom kvalitetu slike kada sama štampa dnevnih novina ne može to da prikaže, dok im je mnogo važnije da neku aktuelnu vest što pre objave po mogućstvu da budu prvi na tržištu i tako se nametnu kao lider među medijima. Prvu grupu prati izbor najboljih fotografija sa najvišim kvalitetom, a drugu grupu prati masovnost, velika količina koja često zagušuje posao pa je potrebno praviti što lakše pojedinačne fajlove kako bi zbirno bili funkcionalni. U vašem fotoaparatu sada treba da podesite kvalitet slike. U ovoj školi postavit ćemo zahtev da se borimo za što bolji kvalitet slike. Za maksimalni kvalitet podešavanja moraju biti sledeća: RAW format, takozvani sirovi zapis, color space mora biti Adobe RGB kao bogatije bojeno područje i 14 bita kao bogatiji tonalni raspon. Nakon snimanja ovaj sirovi RAW file, koji predstavlja binarni kod upakovanih informacija o slici i koji ne može svaki program da prikaže, mora najpre da se otpakuje u specijalnom programu za to, da se drugim rečima razvije u sliku, koju potom možete likovno da doterate u Photoshopu. Tih specijalnih programa za razvijanje RAW fajlova ima nekoliko na tržištu. Mi ćemo u ovoj školi koristiti Lightroom. Može da posluži i Camera Raw koji se kao podprogram nalazi u Photoshopu i koji se može s vremena na vreme ažurirati novim verzijama kako kupujete nove fotoaparate. Nakon razvijanja i obrade u računaru, slika se memoriše na sledeći način: TIFF format, color space je ProPhoto RGB kao još bogatije bojeno područje od Adobe RGB-a i 16 bita. Tako nastaje ogroman fajl sa maksimalnim vizualnim informacijama kojeg zovemo bazični fajl. On se uvek može dorađivati ako kasnije uočite da ste nešto propustili u obradi. Taj bazični fajl nije podesan za mnoge štamparske mašine, a za internet i društvene mreže je prevelik. Sporo se transportuje, pa se od njega pravi izlazni fajl za plasiranje. Izlazni fajl se memoriše pod različitim imenom kako ne bi pregazio bazični fajl. Ja najčešće dodam neko slovo već postojećem nazivu. Možda se pitate, ako je prevelik, zašto ga onda čuvati? Nije uvek tako. Za potrebe galerijskog izlaganja, zatim ako želite da izradite sliku koju biste uramili i okačili na vaš zid, bazični fajl za razliku od ostalih trpi veliko povećanje, pa možete dobiti sliku mnogo većih dimenzija u odnosu na originalni snimak. Možete praviti i isečke slike, a svakako i smanjenje. Tako da je bazični fajl elastičan ne samo po pitanju obrade, već i omogućava široku lepezu različitih dimenzija izlaznog fajla. U kategoriji maksimalnog kvaliteta slike imamo 3 modifikacije istog fajla koje prate 3 pomenute faze razvoja fotografije. Originalni snimak kao rezultat snimanja, bazični fajl kao rezultat obrade
i izlazni fajl prilagođen plasiranju. Odmah prepoznajete komplikovanost i sporost celog ovog procesa. Zato je napravljen laki, brzi fajl za sve one situacije u kojima je to primarno. Podešavanja u fotoaparatu za ove prilike su JPG ili JPEG format, Color Space je sRGB koji je univerzalan za sve prikazivače i 12 bita. JPEG format je osmišljen kao finalni proizvod ili kako smo to ovde naveli izlazni fajl. On nema nekih mogućnosti u ozbiljnijim obradama na računaru, niti mogućnosti razvlačenja u velike dimenzije, ali zato svaki fotoaparat posjeduje čitav niz intervencija koje možete da primenite na JPEG format prilikom samog snimanja, kao što je doterivanje boja, izoštravanje, filtracija itd. Pa fotoaparat ovde preuzima ulogu malog kompjutera tako da odmah dobijate gotov proizvod. Te intervencije koje uključujete ne utiču na RAW format. Na primjer, ako uključite opciju dobijanja crno-belih fotografija, JPEG slike će ispasti crno-bele, a RAW će ostati u boji. Za kompletan brzi rad je potrebno da imate i neki jači mobilni telefon, skinete aplikaciju za njega, umrežite ga putem Wi-Fi-a sa aparatom i sve fotografije prevučete u telefon, a potom ih pošaljete bilo kome po želji. Na ovaj način možete vaše snimke odmah okačiti na Instagram ili bilo koju društvenu mrežu, poslati redakciji, štampariji i sl. Među medijima je velika borba oko toga ko će prvi da objavi udarnu vest, posebno ako je ona senzacionalistička. Ako snimate svadbe ili rođendane, sigurno vam je važno da dok još traje proslava budu gotove fotografije u print izdanju kako biste ih prodali svatovima i gostima. I na kraju poglavlja o kvalitetu slike samo da kažem nešto što će verovatno neke od vas obradovati. Ako niste sigurni kojem carstvu se treba prikloniti, kvalitetu ili brzini, moguće je uključiti oba, RAW plus JPEG. Tada jednim škljocanjem dobijate oba fajla. Na taj način podmirujete i jedno i drugo. Jedino što bi tada trebalo da imate kartice sa većim kapacitetom, jer ih dvostruki fajlovi brže popune. Ovu opciju bi trebalo da koristite tokom pohađanja naše škole. Podešavanje kvaliteta slike lako pronalazite u meniju. Najčešće je na početku. Kod nekih modela fotoaparata ono je izvučeno kao posebno dugme nadohvat ruke. Kod Canona, kada pronađete tu opciju, uđete u nju, tada vam se otvori poseban prozor sa dva reda. Jedan je namenjen za RAW format, a drugi za JPEG. Tu su poređane različite veličine tih formata. Kod Nikona su razdvojeni kvalitet i veličina slike, a imate i opciju za podešavanje nivoa kompresije. Kod Fujija kvalitet slike i veličinu možete da izvučete u brzi meni. Provežbajte sada stavove držanja fotoaparata. Primetite da telo mora biti malo zgureno, spustite težište kako biste bili stabilniji, napravite blagi raskorak sa napred isturenom levom nogom. Lakat leve ruke je čvrsto priljubljen uz telo. Težina fotoaparata pada u dlan leve šake. Tamo gdje najčešće greše samouki fotografi jeste u položaju te leve šake koja kod njih ide odozgo umjesto da bude odozdo. Ovaj položaj nije baš najzgodniji za zumiranje, ali ćete vremenom steći rutinu i oko toga. Zaustavite dah prilikom okidanja kao kada pucate iz puške. Kod klečećeg stava
Koristite slobodno oslonac na levu nogu, tako da ova vertikala simulira monopod stativ. Pravilno držanje fotoaparata i čvrsta ruka pomažu kvalitetu slike u boljoj oštrini. Kao prvi cilj nam je da želimo lepo vidljivu sliku. Da ona bude jasno čitljiva, da razaznamo ko je na njoj, šta se dešava. Za ovu sliku reklo bi se da je tehnički korektno urađena. Prepoznajemo Gilleta koji je ovdje nastupio kao frontman u grupi Magic Push, Binu, fotografe, dakle cijela scena je na neki način vizualno opisana. Očigledno da se radi o svirci uživo, koncertu, a ne nekoj vežbi. Navikli smo na slike iz mobilnih telefona, pa nam ne smetaju neke stvari koje su ipak tehnička greška. Donji deo je potonuo u mrak. Izgubili smo materializaciju odeće na figurama i to zovemo zagušenje ili zapušenje. Sa druge strane imamo pregorelu belu na delovima Gilletove bele košulje. Mi se na ovom početnom nivou foton škole držimo klasičnog fotografskog stila koji ima najviše tehničke standarde slike. Klasični fotografski stil mora da ima osnovnu oštrinu, to jest bar neke delove na svojoj slici koji su maksimalno oštri. Tonovi moraju biti lepo razrađeni i bogati od granične crne do granične bele, sa jasno vidljivim detaljima u najtamnijim i najsvetlijim partijama slike. Prazna crna od 0% i prazna bela od 100% su tehničke greške. Boja je u granicama realnog, ali je isto tako prihvatljiva i crno-bela slika. Crno-bele fotografije se mogu nijansirati u raznim bojama, a najčešće je to sepija i to se izlaže u kategoriji monohrom fotografija. Struktura slike po pitanju tehnološkog nastanka u analognoj tehnologiji to je bilo zrno, a u ovoj digitalnoj je šum, ne sme da postoji. Ovaj klasični fotografski stil omogućava maksimalni prenos vizualnih informacija. Vezan je za realistični doživljaj stvarnosti. U poglavlju o kvalitetu slike sam vam rekao kako većinu svojih snimanja obavljam sa dvostrukim fajlovima, RAW plus JPEG. Ovdje sam koristio mali džepni fotoaparat. U toj kategoriji retko koji ima RAW format. Ovaj model je na moju sreću imao, pa sam ga uključio. RAW format sam razvio u Lightroomu, malo doterao u Photoshopu i šumove popeglao u Nik Define. Uporednim prikazom vidite mnogo bogatiju tonalnu skalu u odnosu na prethodni JPG fajl koji je dobijen direktno u fotoaparatu. Drugi umetnički pravci kao što su fotoromantizam, kod kojeg je blurovana osnovna oštrina upotrebom specijalnih objektiva takozvanih mekocrtača, fotonadrealizam sa nerealno montiranim scenama, fotoekspresionizam kod kojeg se ističe ekspresija pokreta poput poteza četkicom u slikarstvu, angažuje kreativnu neoštrinu, a ne onu koja se svrstava u tehničke greške, fotografizam sa redukovanom tonskom skalom, pa čak i praznim tonovima crne i bele koje bismo u klasičnom stilu proglasili greškama, eksperimentalna, a osobito alternativna i konceptualna umetnost definišu drugačije kriterijume oslanjajući se na iskustva slikarstva, grafike i opšte istorije umetnosti. Ti pravci i stilovi se detaljnije obrađuju na našem naprednom nivou. Na ovom najpre morate savladati visoke tehničke standarde klasičnog stila, a potom se možete kreativno razmahati, mada treba imati na umu da je tehnika uvek u službi likovnosti i ne sme postati sama sebi cilj, biti a priori. I na kraju ove lekcije red je da kažem kako sam kao autor osmislio korišćenje ovih lekcija
budući da na internetu postoje besplatne i plaćene opcije. Svi moji proizvodi su autorizovani prema zakonu o autorskim pravima i zabranjene su presnimavanja i izmene. Fizička lica mogu besplatno online da ih koriste za lično usavršavanje i učenje, dok pravna lica, korišćenje u nastavi i tome slično, sve profitabilne upotrebe itd. moraju me najpre kontaktirati putem e-maila kako bi se dogovorili oko upotrebe. Nijedna lekcija nije u potpunosti kompletna, već materijal predstavlja samo dobar osnov za pitanja i dalje diskusije na času, pa u zavisnosti od interesovanja upisanika Foton škole fotografije dopunjujemo i proširujemo pojedina poglavlja na času. Spisak lekcija koje čine celinu pod nazivom Početni modul Foton škole fotografije možete vidjeti ovde. Jedan deo je javno objavljen, a drugi se dostavlja samo upisanicima jer se ovaj stil obrazovanja bazira na analizama i korekturi radova polaznika kao interaktivno učenje sa profesorom. Dobro svetlo vam želim, Saša Preradović.